Om Swastiastu alih-alih sareng sami keciluk malih sareng Pak Pandir ing pembelajaran basa Bali rahina mangkin ngeneni indik materi angka umuhing basa Bali. Sedurungyane ijen Pak Guru demun kompetensi dasar miwah indikator pencapaian kompetensi. Ring kompetensi dasar pengetahuan nika wonten memahami tata bahasa dan penggunaan angka umum basa Bali pada teks dialog sekapan sekaturna. Indikator pencapaian kompetensinya nika menganalisis pengertian dan jenis-jenis angka umum basa Bali dalam nika menyusun teks dialog sangkepan seketurunnya. Ring kompetensi keterampilan nika wonten mempresentasikan dialog sangkepan seketurunnya berbahasa Bali. Lan indikator pencapaian kompetensinya nika menampilkan dialog sangkepan seketurunnya yang telah dibuat secara berkelompok. Ini lantaran malih mungkin Pak Guru bacaan latarang nika indik tujuan pembelajaran ring mungkin. Yang pertama nika setelah siswa dan guru melakukan kegiatan pelajaran melalui model pembelajaran berbasis masalah, siswa dapat menganalisis pengertian dan jenis angka umum basa Bali. Yang paling kali nika setelah siswa dan guru melakukan kegiatan pembelajaran melalui model pembelajaran berbasis masalah, siswa dapat menyusun teks dialog persangkapan seketurunnya. Yang ketiga, setelah siswa dan guru melakukan kegiatan pembelajaran melalui model pembelajaran berbasis masalah, siswa dapat menampilkan dialog persangkapan seketurunnya yang telah dibuat secara berkelompok. Halalit, unik halalit ini angka umum basa Bali niki patos di source inggih basa Bali. Nah, mungkin enten pikobat sani pacang ijen Pak Guru majang ring halalit sani pertama nika sapunapi caranya tatkala iragam membaosan sareng anak linsir. Nah, halalit unik halalit sani kalih nika wonten ke rasa jejah ring mana halalit tatkala membaos ngen basa Bali halus. Nggih, ya ning sampun alih-alih uning. Terus nika icen ring LKPD Malaysia Bos. Nah, selanjutnya lalit sapunapi nika carane mangda iraga waget basa Bali. Taler presiden nika ngangen angka umum basa Bali utawi source inggih basa Bali ring serahina rahina. Mungkin ijen Pak Guru demun pamit tegas indik napi nika angka umum basa Bali. Tapi sani kawastane angka umum basa Bali inggih asa puniki lelet angka umum basa Bali punika utawi source inggih basa Bali inggih punika undang-undangan basa Bali ring basa Bali puniki. Nah, ring bahasa Indonesia nika kawastane tingkat-tingkatan bahasa dalam bahasa Bali. Asa puniki sekali contoh nggih, niki wonten gambar anak parum niki. Tapi sane ngawinang ring basa Bali punika wonten angka umum basa Bali. Sane pertama nika duaning ring Bali wonten sane kawastanin Triwangsa miwah Sudrawangsa. Nah, saking kewontenan asa punika sekali kewontenan Triwangsa miwah Sudrawangsa punika sane kaping kalih ngawinang kewontenan angka umuhing basa Bali. Ngulantur malih niki ring Triwangsa miwah Sudrawangsa ring tatanan tradisional. Indrik Triwangsa nika wonten Brahmana, Ksatria, Waisya. Sekali ide ayu, ide bagus, Gusti, Dewa miwah desa. Yening ring Sudrawangsa nika sane nenten maduwe kasta. Nika sane kawastanin Wayan, Putu, Nengah, nah miwah sane liana. Ring Triwangsa miwah Sudrawangsa ring tatanan modern sekali makin ring Triwangsa punika sekali pimpinan. Nika wonten presiden, gubernur, bupati, camat miwah prabekal. Enten talah nika kepala dinas miwah kepala sekolah. Yening Sudrawangsa nika sekali masyarakat, talah nika staf sareng sisya. Asa puniki sepatutnya alih-alih rikala nika mabawasan ngangen angka umum basa Bali. Yening nika saking Triwangsa nika ngangen basa handap yening mabawasan sareng Sudrawangsa. Yening Sudrawangsa nika ngangen basa halus rikalaning mabawasan sareng
sanem sang meraga Triwangsa. Indik nika soroh-soroh utawi jenis-jenis kruna nyane nika wenten petang soroh. Sane pertama nika kruna kasar, kruna andap, kruna alus, miwah kruna mider. Kruna alus taler kepah dados petang soroh, alus sor, alus singgih, alus mider, miwah alus madya. Yening kruna andap nika kawastanin kruna lepas hormat utawi kruna kepare inggih punika kruna-kruna sane basanyane nika andap utawi enep, nenten alus miwah nenten kasar. Nah, kruna-kruna puniki kanggen mebabaos antuk anake sane sesamen wangsa utawi sesamen linggih utawi sang singgih ring sang sor. Contohnyane nika icang, tusing, nah, nawang, melali, menggaing, idih, ngelah, miwah sane liyana. Yening kruna alus inggih punika kruna-kruna sane rasa basanyane nika alus. Kruna alus punika kekepah dados tigang baga inggih punika kruna alus inggih, kruna alus sor, kruna alus mider, miwah kruna alus madya. Kruna alus inggih inggih punika kruna sane kanggen nyinggihang anak sane patut kasinggihang utawi Triwangsa. Contohnyane nika ide ngandika sinambi mirengang radio. Taler nika wenten cokor idane kanin keni lemat. Yening kruna alus sor inggih punika kruna-kruna basa Baline sane mawi rasa alus kanggen ngasorang raga nika. Contohipun sekali ipun membawa sinambi miragi radio. Taler nika buntut titiange kanin keni lemat. Ring basa alus nika wenten sane kawastan kruna alus mider inggih punika kruna-kruna sane rasa basanyane maduwe wiguna kekalih. Dados kaanggen nyinggihang miwah kaanggen ngasorang. Tiosan ring punika kruna alus mider taler madarbe wangun anak. Contohnyane nika lo koncreng sampun numas sekar. Taler sane kaping kalih ide ayu sampun numas sekar. Selanturnyane nika kruna alus madya inggih punika kruna-kruna sane basa alus utawi rasa basanyane nika magenah ring pantaraning alus inggih miwah alus sor. Contoh kruna nyane nika wenten inggih, ampun, ten, nika, niki, napi, miwah sane liyana. Nah, sekali bagan puniki wenten kruna mider niki wenten ring tabel durus taler cingak ring bahan ajar alir-alite. Nah, puniki wenten contoh-contoh kruna sane taler sampun 40 icen nika ring bahan ajar durus nika sane mangkin cingakin tulan-turang melajahin basa Bali ring bahan ajar sane sampun kaudar. Inggih asa punika antuk pemabah Pak Guru ring pembelajaran rahinana mangkin. Matur suksma, Om Santi Santi Santi.